A Bela kuća sinoć je saopštila da je odbijen zahtev Kine da američki predsjednik Barack Obama otkaže najavljeni sastanak. U ovoj saobraćajnoj nesreći. Jebem ti mater da ti jebem. Kao što znate, poštovani gledalci, u selima naše opštine postoje ogranci Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz tih pičke materne. Jebem li vas bre sve tamo? Draganče, isključuj muziku! Draganče, ne taknem te na dršku od metle. Ometnem vas na dršku od metle. Obuhvaćene ponovo. Malo me pojebo idiot. Izvinjavam se. Mnoga deca su to prošla, mnoga deca to već, ima mnogo dece koju to tek čeka i koja će, zahvaljujući onome što će se dešavati u sljedećih mjeseci ili dva, rešiti. Večer, poštovani gledatelji. Dobro večer. Nakon 6 dana potrage pronađena je olupina ceste na Velebitu. Na sreću nitko nije preživio. U akciji traženja tijekom pronalaska olupine dogodila se još jedna nesreća. Ujebem ti sunce, kako ružno izgledamo ako... Hejdo! Ongelooflijk dat het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, lieve woordjes.